Talo falava o tala fou mai le si fofongo le lau mua mo le nei tae ao las faraile a sofa o ke topa lua felua fa. Na o sina taimi pu una solonga le leia ini malilienga i se mata upu le vao le vainga fa upu faya le National ma le Leipa. Na lipotia le staff, se tala noanga le vao le so upu mo tupia le National Nicola Willis, ma le so upu mo le Leipa Barbara Edmonds. Na malilie e faya se tala noanga e winga le fa atuma wina o le fainga o Super Anueta New Zealand i le taimi nei, i le atala noanga na alia ai aise fesili. Pe tala fea ngayo na si itia i lunga le tausanga e mawai le Super Anueta mai i le ono lima o loo iai nei e manatu Willis o le National o le mea te tauna fai peitai na ta ua Edmonds i se whaatala noanga ma le staff i le tai au na nafi e le o se tala noanga lea na faya ua whaato a luaitu la talua na la tala noa ma Willis mai whaate ia o ia i fesili e winga i tausanga mo le Super Anueta. Sa whaailua Willis ele o whaonga ina o na matafa i wha minista o tupe, ai wana o se so upu mo tupe ale pati ale National. Ele o ia se wha moe moe si iti ale tausanga mo Super Anueta i se taimila tamai, o na whaalia manino ele New Zealand First, la tau te le lango ina. I whaatosina ale National mo le palota na whaailoa ai e mana na o e si iti ale tausanga penisione mai leono lima o lo o iai nei, i leono fitu i le lua o wha. O loo whaawa upeo na whaale tonu le tūlanga tautupe ale matanga luengo soifua maloloina e tu saai malana li poti whaale kuata tausanga. Peitai, o loo whaalia le soolonga le lei o le puupu o taimi whaatalitali mo tangata i whale mai. Mo le tausanga o mai a yuni, ua o atu i le iwa se lau tolus fulfa miliona tala tupe pa ua whaetitia mai le lua se lau iwa miliona tala o tupe whaasili i le kuata lona tolo le tausanga. Na ta ue le pulesili a maji apa, o le whaititi o le whaatupenga o le hauora Maori le mafuaanga o le tele o tupe pa e iai nisi o vaenga whaalele o li poti al matanga luenga e iai le pupu o taimi e whaatalitali i tangata i EDs ta si te si maleiwa pasene ua whaititi ai le lisi o tangata whaatalitali e fia wa aia se fōma ai whaapitoa si itia le numero o tangata e maua i le kānisa ua vave o na whaia tonga fitinga ma le si itia o numero o pepe whatoa whananau e o atu e whaia tuipui maasani. O mana na ole malo e wa ai inisi whaamaumunga fōma li poti e whaamaoni ai le whaalele o numero tamaiti e o atu e whaia tuipui. Ua whaaluaina le numero tangata e talo sanga atu mua wanua leo pe a whaatusa i le tau sanga taluai. Whaalia le komisina lango Jill Rogers o le a whaupopo le 25% o a wanua whaingaluenga o na ole toa tele o tangata e talo sanga atu. Sau no Jill na whaia suinga ia inga mo talo sanga ina ia whaamalia ina mana o ngā le malo o le toe whaupopo leo le 5 se lau o leo fau. E o mai le whai ungo au kusa ua o atu i le 5 se lau talo sanga ua wha o atu, whaaluaina lea whai numera pe a whaatusa i le lua tolu. E se lau se 5 leo na tu ua le matanga luenga ai malanga atu i au se tālia i le tausanga taluai. O se waainga le leilea mo le matanga luenga le toa tele o tangata i talo sanga atu o nolo o mo mia ni leo fau e tusa i mamana onga a le whainga malo so o whaatasi. E whaita wafe tangata na ngā o ia whaamaumaunga i se oso whainga i lungo masini teknolosi mai i whale mai e siaki ai talinga i to tono New Zealand. Na whaalia le Bloom Hearing Specialist ua ngā o ia umale tele o whaamaumaunga ma o se taimi lata mai o na waaia le ua whaalawi loa i lunga o le dark web. O whaamaumaunga na ngā o ia e au fiai numero te o ngā tupe inisi ua ma whaamaumaunga patino a tangata na siasi ia whale mai. Na whaamaunie so upol whale mai ua mai au na longoina i lātou wa afia e tu saima li poti ale leti o New Zealand. I se li poti lungo se alata Australia na whaailo ai le so lia le whale mai o se tasi o tu la fono o le te wina ma le tau fia leo whaamaumaunga o tangata ua le toi whaonga aina la latou au nanga. O le masino iu laina tu la imai ai leo so whainga ma na longoina tangata i le whai ungo au kuso. E tu sama le toa se lau tangata nao e se whaamalo si mai o lato whale le pōna po i Dunedin o na o le titele o tāwhinga malolonga. O lo iai pia o tāko i mātu e au fia i Dunedin Maclutha i lapata inga talu mai le pōna po. Ma o lo walo i ele ofisowa ai tau e o atu lava i le iwa i la fia nā nei le mamafau timunga. Pe ama le se fuluwalu awala na tapunia i le isi tu o le taulanga o na o lolonga masolonga ele. O le isi fitu se fulu i le se lau milimito
tau Swatimu o lo ufuafua pa ui le aso o lo na winga sili atu ma le lua maasina le au whainga o timunga ua to ulu I aso tolu na tapu ni a fo ile alalau papa le o Tautau Bridge o na wasi isi le suavai whale au ngā ina foi au na ngā pasi Dunedin I le aso o lo lapata ia ele fence tangata lau tele Dunedin ina ia o ese mai maulatou whale pe a whai ua a mata o na lolo vaia. E fitus fulu tolu pasene na pa uai le numero tamaiti na o atu ia onga I le aso mulimuli o le kuata na se ima vai atu nei. Tusale ma le lua se la wafe tamaiti e le ia o onga. I wha maumaunga aloa ia na wha alawi loa mai le le teo New Zealand I le aso. E fitus se lau fast fulu wha afe tamaiti sa tatau ona iai I vasenga I le aso wharaile taluai peitai na o le lima se lau fast fulu wha afe tamaiti na o onga. I le vai aso mulimuli o le a onga mo le kuata tolu e valu tolu I le valu wha pasene tamaiti na o onga mai I le aso ngafua I le aso lulu. Valu tasi pasene na pa uai le fwai numera I le aso tofi. E tusa mai se lau luas fuluafe I le se lau fast fuluafe tamaiti e le ia o onga I ia aso. O ata utino nisi mātua e vave ave ese ala tau whanau mai I ia onga pe tasi I le lua aso ai le ifa ai uina le kuata. Ina ia awana I maua I pase se taunga tāwa a lele le tele ina sii I taimi o tuuanga. O whanau naunga le malo ina ia au sia le iwa whapasene o aso a onga le tamaititi. Ina ia au sia imana onga le malo ia o atu le valus fulpasene tamaiti a onga e o atu ia onga I le kuata e tasi. Toi whamanato e David C. Mua le minista langolango mua onga le tai ala fou ua whaingoa ina le star le e fuafua e whaonga e whaamalo si ai tamaiti o na o ia onga ma ole ai ai fo ia inga ma whaasalanga mo mātua pe a tele aso lea onga a lato whanau. Ua mawai I lato o lo finawina le mata upu tau I vapes, le whaatawina whaasolitu la fono atu e nisi o fale o loa o vapes ia ua whaasalo na whaatawina le ana a mata o na tapu mai le aso mua o ke topa na a mata whaamamaluina ai le whaamalosia o na iai o maa e mawhai o na ave ese mai I vapes, ma ia iai ni vae ngai pipi iai mo le saunga le mua tamaiti. Na whaalia le sui o le Vape Free Kids New Zealand, Mani Wilton, na whaiela la tausu e suenga whaalilo lilo, ma maua ai olo o whaawa o lava I le tele o whale o loi au Kilani, Wellington e makalai estete, o na whaatawina iai tu a inga tapaa. I le onga tutono Wellington e se fulu mai le se fulu tasi whale o loa e whaatawai vapes, o lo o whaatawina tu pea iai tu a inga vapes, mai tu a inga tapaa e mawhaio na whaavevela pe whawhanga, le aeta ua o heated tobacco device. I se whamatalanga mai le Health New Zealand, e mawhaio na whaasalaina se whale o loa o lo o maua o whaatawina atu ia o loa I se salatu pe limas fuluafe tā la, a whaio se kamupani te le e whaasalaina I le whaasela wafe tā la. O le asona na fina whaalawi loa I isi whaamaumaunga mai le census po le tusinga ingoa New Zealand I le tu ainga soifuanga o aso uma o lo soifua I tangata New Zealand I aso taitasi. E to aiva mai le to se fulu tangata na mawhaiuna whaonga aina le initaneti. E na o Gisborne le pitonu una matua I mawalunga le si iti o numero fale e mawai le mode mamalulu. O le aio au Kilani na mawalalo le numero tangata e whaatau fale pei ona whaalia I li poti. O le luas fulu valu tesima le valu pasene o tangata na whaatumuina pepa o le tusinga ingoa na whananau I whawhatua New Zealand. O ila tona soifuane Engelani, Saina ma initia na pito I to tele. E sidia ma le luasela wafe tangata I mawhai ona tautatala I le te reo po o le ngangana Maori pei ona whaalia I whaamaumaunga. O Wellington e ma au Kilani sa to tele tangata whaingaluenga mai le fale si itia mawalunga talu mai le luafe sfuluvalu. O le masina o mea na whaalawiloa I le isi reporti na maua mai isu e whaapea e ono te si male tolu pasene ua si itia I le numero tangata New Zealand ma ua tele I tangata matutua whaapea tangata mai atunu ese. Inisi o vaenga o li potifo, e si lia ma le se laua fe fale na avanoa I le taimi o le tusinga ingoa. O le tele o ia fale e le aini seno no foai, whaapena fo I le tusinga ingoa I le lua fe sfulu valu, e iwa fitu afe valu se lau faa lua fale na avanoa. Whaailoa le pule sili o le Infometrics, e tele mafua anga ya lai o na avanoa fale, o nisi o lo o whaiani ngā luenga whaale leia, o isi o lo o whaafo, ma o isi fale o avea ma holiday homes, e na o le lua te sima le 5% tangata I le imawa I o latou fale, I le tusinga ingo o le lua fesfulu tolu, si itia I le 5% I le tausanga taluai. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le neiva aenga o le tae ao.